Batho ba 13 ba kenyeletsa mokganni wa taxi ho netefaditswe ba hlokahelletse kotsing. Bana ba bararo ba isitswe sepetleleng sa Pelenomi Bloemfontein. Athe taxi e ne e tswa Johannesburg e lebile Sparkspruit. Letona o utlwile bohloko haholo ke kotsi ena, o fetisa melaetsa wa matshediso ho malapa ohle a lahlehetsweng ke baratuwa ba bona. Empa ka hodimo ho tsohle re kopa ho eletsa le ho hopotsa bakganni ba makoloi le ba ditraka hore ho bohlokwa haholo hore ha ba kena maetong a matelele ba phomole hore ba kgone ho qoba dikotsi ka baka la boroko. Mmila o ile wa kwalwa nakwana hore ho tle ho tloswe malwanlwahla mmileng. Ne ke ipolella gore nako yona ke maneditse pate ke na impuseditse morago in affectile haholo because Bisho East London is anzanele hole. But I have no choice, I have to wait because even the detail they showed us, I'm not sure how good or bad is it. Lefapha la Freistata la sepolesa mebila le dipalangwang le ipeleditse ho basebedisi ba tsela ho kganna ka kelohloko. Makgala Masiteng, SABC News, Verkeerdevlei.